Pang-5 na po yan na game. Wala pang talo. Lahat panalo. Kailangan ko ba ating iikot? O lucky lang? Kaway-kaway! Ay sa... Hindi po. Nasa... Nakakabot naman sa akin. Nabiga ka na. Sabi niya, ah! Oh, guys! Nice try! Di ba dapat lima lang sila? Every Saturday. Oo. Ha? Dapat Ito na ito. Ano ba ito? Manon! Oh? Wala pa yun! Wala. Wala pa. Sila. Hoy, makinig kayo sa keeper, guys! Nice, Kuya Lak! Nice save! Uy! Nagsimula. Ha? 52. 2 minutes pa lang, 2 minutes. Parang Go! wala naman. Ganun din sa Bicolano. Yung sa ilong Kuha, ko kuha! Akala ko piston lang. Ay, Bisaya yun. Nice! Okay, go, 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 go! Shot! Nice try, Shelo! Nakagol tayo, ate. Hindi lang kita. Sige pa. Oh! Naka-score po si Kuya Arnold. 2-0 natin. Babawi yan kay last Yan, time. dami nila eh. Ilang lang kami. Pero kasi dapat. Wala, hindi na tuloy. Eh, akala ko binabanyan po yung Nice save! Woo! Baka. Go! Uy, ang ganda ng likod mo dyan ah. Mo. Nice! Pinalay ko siya yan lahat. Push! Puta, gagantan yung si Renz. Yan! Renz, relax lang. Tayo. Nag-react. Ayan na, babantayan na si Renz. Relax! Uy! Oh! Oh, intention oh, yellow ka. Hindi po iwan ng bola. Nice! Sa akin. Ba't may bola dun? Sige, Renz. Nice. Nak! Kunin mo. Push. Sige na, go. Go, Kuya Lak! Woo! Kabo.
Chance? Dito, ito na iskurang. Corner na corner. Pwede may sumirate. Triwan. Uy, puta. Marsan! Uy, puta. Nice one. Nice one. Wala? Meron ko? Ito kayo doon. Okay, ko na yun. Uy! Strike! Diretsina! Nagagawang ka mo! Relax lang, saan? Relax lang, lamang kita saan? Relax lang, kawat lang. Wala man tinuyo. Yun na, nasa bola! Yan naman. Wala, nagagaling na yan. Mars! Ano na yan? Baba, guys! Baba, yan na! Oh! Yes, rep. Guys, Dikta na. take time. Dikta na. Ma'am, saan ang maalis ang lingawan? Na! Up! Nice try, Kuya Trey! Comrade! Comrade!